Ubah Charles Marngar MDC ke Mahdi Constituency ulaong bagajing jia syasiat yap kisan ngot kinong song Kamukro West Gentils District kamde ha kejakaya kenat kaput. Kene kepin isyai baga sorkar jela kam syam lala bantrai kam bat kesensyar kadar ha kejela kalakelon. Adap da gajing sko panggaman sim bat gajing sko ketang sekadaya kepada bakni gajing ja masusi. Nomor ba kini gajing ja kebaca kamde syut tamata kerajaan kepor. Kau yang gajing ja, kau macam seperti mau ni gajing ja lampi kesana barat charge po. Kita kau yang gajing ja kedai keba sosi berketang. Tiga ni gajing ja kau baca mukro akhirnya kesengi beladam. Kalau ke keba sosi, kamtam namar mengitip syai kedar, ba kesenong mukro. Kam haba po ke dispute, kam dai ke dispute. Kalau ke keba sosi ba kini gajing ja kau wanja. Bat ku munong yalam ubaret ala banong uba persang banyak saja kapor ni gajing jogi nong snong gajong time border ngapan pau nong kong gajing susi uba krau ya kene gajing ja bat ke kubor solam kene kapor nak kalian gajong sya ki bahing asam jong kini kisan mun ki bala sya panyap lan ki victims family kendiat dah kene kapor nak kalian gajong na ai gajing penram jur nak kawanta ke police department ke jongi namta ke jelai borokoi ya ke jing fail jong ke state government ke jongi nak ke port ni yu ka fail kasusi ba ke jing ja kawan jab yang bat ke jing kali menta kolong shano kata ke sensyar ke kadar jong ke jelai ke jongi nala abanong ba ke demokrasi kalau long collapse apa kena kecelak ke jongi ngasusi bani thu ipi ba hagis nam ki bangalong MDC ngalamat pun kijingja apa ke konstituensi ban ngai sakane kijingja ke pejaman dah mukro kana ban ketang susu yang ban akum kene ke por na kalian ke jonga masyim ni kene kalat ban kondem ro ya ke asam polis ya ke ai ke ba na kalian ke jongi kilale long kat balong jagat bajaru day ban pen saja ngim day ban hon ya kene ke jingjang ngim day ban susnam day ban pen saja ya kini ki asam polis ki badon keti ban siap peniap ya kini ki breu ki balului ki jongi ki ba persang pen ban keno ba ki breu ki jongi ki de ki criminal ki persang ban keno umta long ke ki ba sosi handai ngan ong syai ya kini ke por ba ki badon ke criminal mindset kini ki asam polis bat ke jingkeli menda kalong balete ki wan bantu kelari ke jaka ke jongi lada polis asam polis wan bantu kelar ya ke mukro lekeng bantu kelari ya ke India brokoi balai ban wan bantu kelari ke jala ke jongi kata ke jingkeli kalong ke pasumsi kilai apa mizeram hiu ke jingja ke baja ke mizeram ke ni senam ke peladam bat hagi ni gisingi ngaso na ai ke jingero yo we ni ki MP jongka Mizoram haplau jongka parlimen Ukraine haba ki kliu ki ong ba balai ba pisiat ye ki berum asam wong don bok bangi kem siat penyap lut wong kumta wong next time if you come again we'll kill them all na wan bian sai sin ngin penyap lut wong dengan soya hap igni kintin ba Ukraine nomor gede ke jaka ke jongki tingiru apa mukro ngaso ban ong ba na kalian jong state government ke jongi kede ban ong kumta ndai ki basosi ban kalong ba ki pulit jongi ki phetlang ban ba ki pai ba kat kum ke jing tip ke jongi kalong ba ki ong ba mdon mano ban aibor hasport pidon ki pulit asam ki lasiat ki breu jongi pi ong pat don ba aibor ipi kalong ke basosi kat haduk bagi paiba ki ong ai ki tiar ki jong pi bangin siap mangi Halor ke jingpan tokit CBI dak sorkar jela ubah Charles Marngar ulaong bakam ya ham namar bakadai ka kam jong ke jela bat ke jingjia ke jia po uput usam jong ke jela ngam da sowi ham ya kini ke CBI ro ngam da sowi ham namar kam don reference bat kini ke case menta no reference fi kini ke state subject board of the state Meghalaya Assam dikan nili later kam dai ke CBI yu kani ke jaka ke jong ite le se ke bade ban le
sekawai ngakwa man ong neba ka sarkar jongi te kalafil pelan kalafil Ulapan pau bah blok turu ka sarkar jala kamla banbu police outpost nrei ka Assam kala bu bej watla ka de ka jakaya kanat khapot ule thu bakla don ka sien ka ba mu uhi ula sha khang ka dong ha ki pulet Assam ha la per bat ki pulet ka jala Meghalaya ki don bor tang hanong ba Shillong ka ba khapot pat kim long ai hang te ha blok tu jongi ru itu ipi kat no sien show nakalian jong kisunjuk ke rambasno kila ai ka jingtho sa state government sa home department bakin don no ka way ka police outpost la ne artli ki police outpost hang te hapo snong sabuda ka don ka outpost jong ka Assam mentagi don ki police sang te po madan buang ro ngadang wan ha kini kitio pladan ka don ka outpost hapo madan buang kat baga jongi ka sarkar jongi balai kam la hoy gede ke dispute la ka Assam ka bu ngir ide ban bo kalau ke pasungsi ba ka terus nem ke jingja ke ba ka Assam kawan bu ika gate ak snong laper hagini ke senam ke bladat ke pasla ngami na Shillong ngaleng ngapoi hajat tolong ngalap bagi polis Meghalaya jongi kidang don hajat tolong basusi kalau mengapoi shua manga bani ku pulit nadu na Shillong ngapoi shua manga ki pulit na Meghalaya hag snong laper kan ika pen ya ke jingbom dan jingket kli jongi ke sarkar ke jongi ban ngala ban ong ba kinong pet perman ya ke an mo lane ki law keepers ngila fail law keepers kamot ki la fail apo ke jala ke jongi namar kim la pan penbiang ngan yathu ipi ke don ke sen ke bangal let bar urang basno jong ke sabuda da ke kali ke jongu namar ba ke don ke jingja ngalet ngapoy hamadan mlaper ki pulit Assam da ka bolero ki khongkodong ya tak tu sengi balik kali jagum ta namar ba don polis napo ke jala ke jongi ke polis outpost ka bangidon ke don sido malus na ke bamha apa disputed ndai kat baka Assam ba dai ka bu apa sabuda ba ki wei ke cakap ngila di man la selam ke ni ndai hadu matam padon ndai ke basosi kalong ba ki pulit ki jongi lada jaba ya ki no hikai di kumba ke sarkar ke jongi hak jaka ka bakan pet ya ki nong snong ke jongi ki bedan portal ki pulut por ban hang ne pot nong ba haslo ya ki no hikai ki siak dakil er bersat kman ndai habordar mdani ai kalau ke basosi si syahdu rata dan kalian ka jonga ngam kran than sibun ya ta ka bede baka Assam ni kam ya kran mata ya ke jala ka jongi namar balai ngila fail palan kumunong mi kmadu boret ubah ngadon hani de sekonsen ngapala le sela ngala banong ngampat yo kalat bandon bania sayang te ndai nashim ni kalat ka kobu mata bat ladan ke sarkar ka jongi hi kamle ye nang ni shukma bat mentahi kumunga ongi pi mene MP jong ka Mizoram unut ban keren kat ni why not for the government of Meghalaya kede ke jaka ka jongi jadi hok mengi ban siang igi Assam ki bon hak snong mukro nomar ka dei ka snong ka bahap apo ke jela ka jongi la dei apo dispute le seng ngila kala ban long da ko mai pat den rei apo dispute la da ka Assam ka don pulet ngir ke dei bandan kata ka dei ke kubor ka ma ko apan ai ke pon dengan tip syai ba na keren syai ka sengi ba ka sarkar ka jongi kala fail ba na condemn ya ke police department I condemn the law keepers of the state of Meghalaya dalilero ngimsuk ka mensim ngaku menong elam ngamsuk ka mensim ya ke jengle jong ki pulat Assam ba dei ban pensajai ki kumbalong matangi tip syai ba 4 semle iki 4 semle iki Uniu nong yalam ule thu banaka jingja kabla jia hayong khuli hakaba ule sak tak ti haki pulet Assam hakapor baki wan banbo post boarding electric jubor watla ula pha jing tho sak sarkar panban kamsham la shim khia satya bat kamdan kanu gunu karai halor kani hadu menta naga jingja ke jingwan thung jubor jongka government of Assam ye gini ki pol mo electricity pole
masnya jing tip ngalak lain bat ndai ta manga sulit dala dia ngalak pentip ro ya ki bor ki bahlor kam tam ya ke district administration nang kong bat ya ke police department ke ai basungsi kalong ba nado siteng sengi ke jar jinja ki pulit ki jongi ki dak poi do ko por saw bace jan bat adin bagi wan ro ki sus ngap jar ki menot manai ai ke jing le don bor jong ko pulit asam ke perlongi pulit jongi bikin sus ngap ngasorem ya lede ko nong yalam ban yu i bakat ke jing syak takti yang turu tang si gentian tang makin wan tur hajan rom dan nakalian ki pulit jongi joka jala ke kalong ke basungsi but ke ba kham so si su ke degni la ai ke jing thong adon ko kopi ke bang la ai ke jing thong so deputy chief minister chief minister rei hadu menta mudon kano ka ba kishim action na ka benta ka de kam ya de no mi kmat pai ba te i ngamat long se tang MDC ngadi tong MDC baret rei ngadi elected as public representative nga expect mana kalian juga state government kan lagi rei hadu mentam dan i dikani ka pen i ba ka state government jungi kalafe badang gini ki keniat sengiru kidon ki bakli na ki ong ba ga bede ba yong kuli ke ai ga ba mi nang tu ga bede bat pi hapo ka konsensi chunga ki kali ke jubab ngan jubab ba mdani e do mata mdani e berkat ma pi se kat yo no mi kmat pa ba ki tak ti ki pulit jong ka asam ka sarkar jong ikan sus ngap te kalong ke ai ba so si indai to por kan sapoi ka ba mangaru nam sakut kumne ngai hakaba nanum sabi kena isu mananget ba ki baro kin sami madan halor ke jingwan bu mau nong rem dak sarkar Assam dangshan hajatalong uba Charles Marngar ula yero ikinong song snong ki bela shemya karai ban pen prayo te mau nong rem ubalwan bu hagajaka jong kabalang kadik snong jatalong tingalayo ke jingtip ke hadin mangalayo ke jingtip layo bani kran mukinong nam snong dia ketuhi kami baka asam kon bu yo mau nuren ngai ke jingero yikinom sokšnong joko jatalo hapreng ke jinge kran bat ngada ke telefon kidon hapreng ke dorbar masuk ke dorbar hi kila sim ya karai ban penperang tu ban kila penprasisa jangan sukumen ban ngai ku blais ke de kinom sokšnong jong ke jatalo bagi pen isisa ya ke jinglong hok ke jinglong try ke joki dia ke bede begitu jaka lele ngaso si ba ni tu ipi nomar ba kam dei tang jaka jong snong pi ke dei ke jaka jom ke balang tu ke jaka digani ke sarkar Assam kawan bu mau nurim bantai ke office building jong ke forest tu dia long ke pasung si ke ba ke sarkar Assam ke sulet don borbe kalau dan borbet, bat kawan tung mau kamtip kadai kerja jong no, kat baga jaka kadai jong kepalang. Dengan yang niru kelafeli, nak kalian jong sarkar ke jongi. Mendai tangkat tangan itu ipi, kilat menta hangte hakmat senong sabuda. Kadon ke jingking kawai, hakaba nak kalian jong sarkar Assam kilas pensak lagi beriung tu, pon ngot ki beriung, ia sedang batai kat jingking. Usurok ru sedu sabuda kilasna kilas yang rong klem habang awat jingtip kamdon keno ke jing sutu jumot kamdon keno ke jingtip nak liang juga council ke jongi kamdon keno ke jingtip nak liang juga state government ke jongi henrai kat ba ki kam penroi ki baret ki barya ki bengi ai nak liang ke jongi jongga state government ke jongi unju ya bachna kan ika penpau ya ke jing telat bor sisa jongga state government ke jongi ke ICDS ke basna ting po madan muang hadu menta mla ban penda namar bagi wan kham na kalian ka asam nang tade lada pishna skim kano ke skim ru pimlong ban bu mau rim naga sai juga me kalian suni pishna pinyo tang ban sondor mut pihak pen prano tu namar bagi tin
te hang ni ka pau sai ba ke government jungi kalafil kadai ka dispute kai ka jung mo dispute ka mo no man's land ka mo parla ya man ta man kam try mo da man ba ngidang don ka jing pen kre ka jing pen ba yo put usak te ka jing kran man shwa ka long ba to ka jing kran man shwa ka long ba boot side development Meghalaya Assam Terai ke basungsi ke long bala daun ra ka Assam ni le rai la daun ra ka Meghalaya pa mlong kan pisna tang iwe footpath i berit rum long pisna tang iwe pong rum long de kalong ke basungsi kan ba ya ke jeng le don bordang lah kini kisnam bladam ke jeng pensna ya kini ke JJM Jal Jeevan Mission ke bade ke skim ka ba ana central scheme ki penwet ya ke jeng sna itu ki rai itu ki pai bro mereka bamaka mata ni tu ipi menta kita sedang penyang iki pos elektrik ro syadu sabuda kila penyang lo parok kawai ka border ke jongi ken tegala ajing tho bonsen nakalian ke jongaru bana kalian ke state government ke jongi ro ide ban le lam kita tegala ajing mod segi beri jongi ro menta bang imdai ban tanlai na gitu ki pos elektrik jongka sarkar sam namar bang imdai hok mangi kani kam dai hok ke jaka ke jongi namar hadu mentahi ngate ngapen dikena bai ba ke jaka ke dai ke jongi ki haba karai nong tu ni don bon television te kata api bang susi long pa ngiu isi sha ya ka sarkar ke jongi mlong su ban ya kan don tli su ban kan long kala fil don dong su kan ngadu jikerman tentang ko mga siom Uba Charles Marngar lo ongru balada ombu bor pahara kan don bet kajengi snam hakaput bat ka sarkar kariban penbiang yaki police outpost haswa kajengi penbet port haka phase 2 klem artetin kan don kajengi snam lada na kalian juga state government jongi kamla bat penbiang yaki bor pahara te nrei ngayo i kani ke sarkar monta ngam not phi bansanya amnot bansanya kektien mak kam ya dei kendia ro Ladai hi ba ong pa pastun pa. Oke NPP teh. Ikran sipang tu lipstick. Tu lipstick buat tak ada sipang pinyak sipang lajano. Kektian baga kam ya dei. Te kalong ke basungsi bat pa ladam biang hi ke bor pahara te iman. Ladangi kener ki kiti bania seprang ya kene gejing pembet pot pembet sam te iman. Kan jabe ke basungsi. Ngani tu hok ipi Islam ge wa benswa apa malos nai apus polis apus hidan bagi polis tang sangut sanon kali ru tang kawai kumno te publik gen lai menta adien bagadon gani jing penbait pot bait sam kumni kila khamdon kendia ndre ya nujor bag jing don ki asam tu long iken ki jongi tang arkali ki asam ta ki spa kali pile yo te kalong ke basungsi bat ba ngong ye pila do mene ba ke government kalafil ke home department jongi kalafil lon la de piong ba ke shortage of manpower jikitu ki post ki ba pi pelan na do boros kata bele pim hado menta pim pat khot hado bagi samla jongi kilalan nyar ke jing kuduk kam tu jam de piong short ke manpower te kalong ke ba mlawan penyang ke kalian juga government kalafil pelan lada kisamla jongi ikat kini kidan piong shot kaman power de kapam laban lo na kalian jonga ka point number 1 I request the state government agar pagi state government ka point number 1 kolong sure kani gejing penbait yo put usam hak phase 2 kadai ban penbiang ye ki bor pahara ta kadai ban ko te nakalian ke jongaru ngan sai ke jitho jaga state government pan kran biang namar kam desu ke patmai la karna ke pos ko long namar ke jing penbait pot ke barang sa ke phase 2 ke kerpa de government ban biang ke bor pahara telada kumno nakalian jaga state government kamla ban biang ke bor pahara te ke pon de bodu ko long ba ni haban persya ni haban khangswa ya ke jing penbait ya kani ke face ke baar namar ya bandu
ia ki mensim ki bokordor kin suyap ai spot dia pemla api ban pet berada operasna melak ban pet tak ada ke bahar tiga balai dia lada ke sarkar hi kampet lada ke sarkar hi kam snap ikta ka ya chakmat kam salia ban ya umsnam kam salia ban ya ki berada operasna taimat ayo iba ki beriu ke jongi han teru kumong oi pi bene ngai ro disnong jatalong beginon maupun prai tu mau nang man ngam arta tin banong ba ibrew jongi yang teru kumbo alma pi mane iman la gidei ban yara suloi hero kim salia den rei ka message ngamot ban seluruh ibrew jongi ro bakin le ikti kam namar ba ngidang don ka jing persang ban penbai henrei na kalian ka jonga ka poinhi ka ban kong ya kaman hi kalong ba point number 1 ni kalong request the state government man penbiang ki bor pahara suaga ni kecing penbaik pot besam bat la kum nor umdei tang malos nai kamalos nai kam dei ka dispute ni kam dei ka dispute la kum nor gidei bandan ham laper gidei bandan sabuda kini ki art lagi jakar la neh madam mo kini ki light lagi jakar ki balong don kam do ta bangin don ka apos